Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo rivuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abarenga 1000 harimo 9 bari ku rwego rwa Generali, cyane ko ari nawe mugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda ivuga ko iyi ari inshuro ya 13 ikoze umuhango wo gusezerera abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ivuga ko kandi kuri iyi nshuro abasezerewe barenga 120 bari ku rwego rwa senior officer, abandi 900 bakaba bari ku yandi mapeti agiye atandukanye. Mu muhango wo gusezera abo ku rwego rwa Generali wabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo, Minisitiri w'Ingabo Bwana Juvenal Marizamunda wavuze mu izina rya Perezida Kagame yashimiye abasirikare uruhare bagize mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga umwe kuri umwe muri aba Generali 9, tumenye byinshi kuri bo ndetse namwe mu mabanga y'aba bagabo uko ari 9. Mwibutsa gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro biri imbere. Naho ubundi njye tugiye kubana ndi Umuhire Anaclet. Mu izina ry'abashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru, Major General Wilson Gumisiriza yagize ati uyu munsi dushobora kuba dukuyemo impuzangano ya gisirikare, ariko ntabwo tuvuye mu nshingano zacu ku gihugu. Ubundi uyu mugabo ni muntu ki? Yaranzwe n'iki? Mu gusobanukirwa ibi biradusaba gusubira inyuma mu mateka agana mu mwaka wa 1990 kugeza mu mwaka wa 1994. Major General Wilson Gumisiriza, inyandiko z'urukiko zigaragaza ko afite imyaka 63, yarwanye intambara zigiye zitandukanye, by'umwihariko urugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi ahagana mu mwaka wa 1990 kugeza mu mwaka wa 1994, ndetse n'intambara zigiye zitandukanye zo muri Kongo abenshi muzi tutari bwirwe tugarukaho. Mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi Mata 1994, Major General Wilson Gumisiriza yashinjwe ko abasirikare yarakuriye bishe abihaye Imana bagera muri 15 bari bahungiye ahitwa Gakurazo hafi ya Kabgayi mu Rwanda. Mu bihaye Imana biciwe Gakurazo harimo abasenyeri 3 aribo Musenyeri Tade Nsengiyumva wa Kabgayi, Musenyeri Viseni Nsengiyumva wa Kigali ndetse na Musenyeri Joseph Ruzindana. Mu mwaka wa 2009 mu bujurire urukiko rukuru rwa gisirikare rwari ruyobowe na Patrick Nyamvumba wari General Majoro rwagize umwere Major General Wilson Gumisiriza wari Brigadier General hamwe n'abandi basirikare bareganwaga na mwaka wa 2012. Mu nkuru yavuzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, Major General Wilson Gumisiriza n'abandi basirikare bakuru barimo Ibingira Fred, Richard Rutatina ndetse na Dani Munyuza batawe muri yombi bafungirwa mu ngo zabo kandi bahagarikwa no ku mirimo yabo by'agateganyo ngo bakorwe iperereza ku cyaha bakekwagaho cy'imyifatire mibi igendanye n'ibikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Major General Wilson Gumisiriza kandi yakoze imirimo igiye itandukanye harimo kuyobora za diviziyo zigiye zitandukanye. Mu myaka 3 ishize, Major General Wilson Gumisiriza yari umugaba wa diviziyo z'ingabo zishinzwe ibifaru n'izindi modoka z'intambara zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi bikorwa bya gisirikare. Andika igitekerezo cyawe muri comment. Ushimiye ko wateze amatwi iki kiganiro. Niba wagikunze igihe like and subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bibonere ku gihe. Naho ubundi njye twabanye ndi Umuhire Anaclet. Ciao ciao.